Paima jong kasor kam constituency hakasi balang kilami krui ban senran lang ukur tong ke Congress ba Jonathan Sim hadu office deputy commissioner Shillong ban wantap kerteng na benta election MDC la senran lang ukur tong hagani ke sine du ki bahayeng hasam marginong yalam ke party baru tiga daw ba dausan kolong kum samlarang ba bagami syagani ke benta jong ke jeli jong sanjima sima kum samlarang ba isngau ba habang pen kum bacing pun beriu Hanika state Meghalaya chungi he haki constituency chungi bat negeri India chungi berberok koi ladangi ken kulumi I bagi kun samla 100% kedi kita polai pesan senem kata tengis ngau don kamlang kumbaong ketin bangi don kam kita youth in politics kumta ngarung ami shikman kum samla rang ba 100% lang nam tai para samla tang para samla henry yaki imlang kasalang yaki riurang ba kelong kemi kelong pahi borok kitrik Hoi ngitip ba habang icit yagi MDC kedau ba kedausan kelong habang icit ikin mikmat activities council ngiri ben pensiong nong rimha te habang pai kayap ki im chung cai ben riu baniadai ki riti kedustur kesinsyar khadar kayo pateng ke her pateng ke chungi nangta habidei bat ka khenkur khenkha ke chungi kesinsyar snong sinsyar thau te kum tang ben pej bha habai dei bekani ke bentah man yana ban penek pensa ya kini ka khnit ke ban riu ya kriti ke dustur ke chongi kumpi ba Congress party hi kalong try kemi jongka state jongkari India hybrid kawai khamtam po constituency chongi ba menta labun pun snem menchua ke try jong Congress party ne du baklat no I nong mikmat chongi bam kwa hidwar bulai ba David nongrum adu por Congress party kalahir sisa ni kubur kata ban rei menta abangi phai pat kipat ba kila kersian sia gila ai kata hadu kini cing tur ke cungi mental berunai ni ba kipat ba kila nok mensi mi parti kongres namar ngi phai heavy day bat ke cing ai ke district council ya ke kernit ke bahan riu ke ke parti kongres ka ba ai ngi ke state bangyo state hood ke por ke parti kongres te balono senjang shibun khamtam heavy day po district council te kumta ngasngo ba ke kongres parti hi ke kita ka ba kipat ba kila nok mensi sia ke parti kongres Gipai kini benta kini ka berkumpul kisah sama lembaga ilaka amendment act de rengkat ketuka clan bill kabingo clan act de ka penungkung kalong ba nginepek budin nang ni khmat ladangi poi kabor budin balase kini kacing thau ka ain po district council kam dei ban ye tengku bat kanu ka ain po kasri de kata nak kaliang kacunga ngin budin ya kata oda ngila poi po district council tengin pej ha ngin wat benia bahkan don kelikal stan kenang wakum don kanu kecing tengku habi daibat ondang ilak poi apo kasri po supreme court kini habi dai trading for non tribals tingri ben parman ba ngin yo biang ka an ka bakam klan pen klan chu bar habi pai habi dai trading license for non tribal ka kum ka kendon chu kan apo kasik schedule ki ong ba kanu ka kam palala menteri kun kasi ni ngimla chu ben ai trading license tukum ta ngiri ben parman pai kini kabangin penseluruh kun samla ke chongi bat ha kacu kapor abangi pai ngit klan chu ka an subu menta kun ki companies ba fair one sini iba one sini ka than chungi ho na ka liang chu district council ngi ba ai ka trading license ka ba mengi kasi ngi pat le bla ban le kata rei don kampat ban ai ya kata ka memorandum of understanding bat ki companies katnu kila ban ai kami kun samla ke chongi ba habangi wan ki investment sini syua bengin ai ke NGC syua bengin ai ke permission syua bengin ai ke trading license ka banungkong kadai bangin bu ke cingkeli ki bangin bu kata bang katnu ngin ai kami kun samla ke chungi laga don sispa katnu persen ngin la ban ai kun kasi te kata gini ban pej apa khamat poi ha bor tangin budin ya katu amendment sispa arsan amendment bala dep man kini ngin ngai budin sisu kenang ba kecing mentoi kalong ya ka constituency ya ka ri ba cai ben ri ko chungi hibrok kowe dah bangi pai kini amendment menta kumba kalale ki ong bangi ron kami kita direct funding ngila don kam sisa barngi pej kum municipal kum panciti raj ngiyo ka direct funding kiyo ka direct funding re hadis council hadu menta ka funding ke bawan kalong kawan central hastit nasti pakin bha ke district council te kumta idi bandon kam sisa kita ka direct funding kenang ba ka roi ka pa kan yarap sibun namta kini ke state Meghalaya ka chungi bro